Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишукур Аджи Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Аламды жараткан Аллах Таала хамд сана мактоолор болсун. Аллахумма лакал хамду аля ни'матил ислам вал иман. Ислам, иман ниматын бергениң үчүн Аллах сага мактоолор болсун. Валакал хамду ан жаалтана мин уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Мухаммад алейхиссаламга үммет кылып жаратканыңа көптөгөн шүгүрлөр болсун. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Гөлік берем Аллах жалғыз анын шериги жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Жана гөлік берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Кариминде Жум'a сүрөсү. Сүрөнүн аты Жум'a. 9-cı ayet. Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına bildiği iman getirgen imandular. Ayet imandularga tiyişeli. İmanı joktorga tiyişesi jok. Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına bildiği iman getirgen bendeler. İza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati. Cuma gününde, kaçan cuma gününde namazga çakırık bolsa, hayya alas-salah, hayya alal-falah, cuma günü namazga çakırık bolgon kezde fas'au ila zikrillah. Allah'ın eskeri üçün şaşılgıla. Ve zarul bay'a. Soğdanı toktot kıla. Zalikum hayrul lakum. Soğdanı toktotup namazga şaşılıp jürüңөр hayrul lakum, siler üçün jakşırak. In kuntum ta'lamun, eğer uşunu bilseňer deyt. İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Abu Hurayra'dan Allah Taala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt. Kale sallallahu aleyhi ve sellem hayru yevmin tala'at aleyhi şems yevmul cum'a. Gün çıkkan kündördün en jakşısı bul cuma günü. Fihi hulika adam. Cuma günü atavuz adam jaralgan. Ve fihi udkhilal cennet. Cuma günü Allah Taala adam atavuzdu beyişke kirgizgen. Ve fihi ukhrica minha. Cuma günü beyişten çıkarılgan. Ve la taqumus saatu illa fi yevmil cum'a. Kıyamatdağı bolgon kezde cuma günü bolat. Kıyamet günü cuma günü bolat. Urmatlı musulman bir tuğanım. Cuma günün özgüçölüğü var. Cuma günün berekesi var. Cuma günün faziletleri var. Jaratkan Allah Taala başka kündörgө karaganda cuma gündü 7 günün mırzası en ulusu kılgan. Jaratkan Allah Tebarek ve Taala Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetin sıylap başka ümmetlerge berbegen cuma gündü bizge bergen. Avs ibn Avs degen sahaba aytat. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Aleyhisselam'dan kâle inne min afdal ayyâmikum yevmil cum'a. Silerдің күндөрүңөрдүн эң жакшы күнү жума күн. Фихи хулика адам. Адам ата жаралган алейхиссалам. Ва фихи кубид. Адам атанын жаны да жума күн алынган. Ва фихи нафха. Кыяматтагы сурнайда жума күнү тартылат. Фа аксиру алейя мин салатин. Пайгамбар айтат, жума күнү мага көп салават айткыла. Саллаллаху алейхи ва саллам. Фа инна салатакум ма'рудатун алейя. Силердин айткан салаватыңар maga kelip arz kılınat, maga körsetület, tartulanat. Kalu ya Resulullah, sahabalar bunu uqqanda mınday deydi, o Allah'ın elçisi. Ve keyfe tu'radu salatana aleyk ve kad aramt. Siz toprakın aslında çirip kalgan bolsoňuz, bizden dua salamdardı Allah kantip sizge arz kılıp körsetsin dedi. Kantip sizge tartulayt dedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytti. İnna Allah azze ve cel Ulu Allah Taala kad harrama elbette aram kılgan alal ard jerge en takul ajsadil enbiya aleyhisselam peygamberlerden denesin jerjebek çiribeyt dedi. Allah Taala
пайгамбарлардын денесин топуракка, жерге жедирүүгө, чиритүүгө арам кылган. Биздин айткан дуа саламдар Аллахумма салли аля Мухаммед салаваттарыбыз жума күнү пайгамбарыбызга барып көрсөтүлөт. Паланчы бендең, паланчы үммөтүң, я Мухаммед паланчы үммөтүң сага дуа салам жолдоду деп. Имам Абу Дауд риваят кылган сахих хадис. Имам Ахмадтын китебинде келген Саад ибн Убада деген саба анна ражула минал ансар, Мадиналык ансарлардан бирөө. Atan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin canına geldi. Madinalık bir peygamberin ümmeti peygamberin canına fakal akhbirna anil yevmil cuma. Ya Resulallah cuma günü jönünde bize ne aytı berin dedi. Cuma gününde aytın dedi. Maza fihi minel hayr. Cumada kanday özgöçeligi var. Kanday jakşılıkları var cuma gündün. Kale fihi khamsu hilalin ay hisalin. Peygamber aytı cuma günde 5 kasiyet var, başka günderde yok. Fihi hulika adam. Adam ata cuma günü jaralgan. Wa fihi hubita Adam bu günü 5'e kirgizilgan. Wa fihi tufiya cuma günü ölgön. Wa fihi saatun cuma günü kıyamet bolut. Cuma günü da bir özgöçölgü. La yes'alullah abdun fiha şey'en illa tahullah iyyah. Cuma günü bende bir saat var. Al saatte bende Allah'dan emneni sorasa Allah ol bendenin tilegin beret. Biroq ma lam yes'al ma'saman aw qati'atir rahm. Eğer al bendenin duasında tuğan uruk menen karım katnaştı üzü je günö bolbosa. Günöden başkasın jana tuğan uruk menen arazdaşudan başka dualarını Allah barın kabul kılat dedi. Cuma günü köp dua kılış gerek. Cuma günde bir belgilengen vakt var. Al kezde bende Allah Taala'dan suragan bardık tilegin beret. Bir nesen berbeyt günö iş surasa. Jana oşonda ele tuğan uruk menen karım katnaştası üzü bolbogan nersen barını beret dedi. Wa fihi taqumus sa'a. Bul kıyamet günü cuma günü bolot. Ma min melekin mukarrabin. Allah'a en yakın perişteler. Cebrail, Mikail, İsrafil. Azrail'de hadiste Azrail kelegen emas, Malakil Maut. En yakın perişteler. Ve la cibalin, ve la semain, ve la ardin. Asman cerler. Ve la cibalin, ve la hacarın. Toğ taşlar. İlla ve huve yuşfuk min yevmil cuma. Cuma kündü oşunday çidamsızlık menen kütöt kadır bartayt. Oşonda ile cuma günü kelgen kezde toğ taşlarda, periştelerde, kanattılar, cer asmanda kıyamet bolup kalbasın dep korkup çoçulap durat deydi. Ve min fadailil yevmil cuma. Cuma kündündagi faziletlerden annah mukaffir lizzunub günölerdi joyup öçüre turgan gün. Kanday? Abu Hureyre'den Allah Teala razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. As-salatul khamsu 5 vakit namaz. Vel cum'atu ilal cum'a. Cumadan cumaga çeyin bolgun. Mukaffiratin lima beynehun. Özün aradagi günölerdi kafarat kılıp joyat. Ma lam taqushul kebair. En çoğun günöler bolbosa. Çoğun günöler zina kılgandık, adam öldürgöndük, birine akın jegendik. Çoğun günölerden saktansanız cumadan cumaga çeyinki bolgun kişinekey günöler joyulup jok bolat eken. Cumanın berekesi menen. Oşonda ile 5 vakit namaz bamdat menen peşinler arasında. Çoğun günöden saktansanız bendelik kılıp kişinekey bilip bilbey kılgan günöleriniz kafarat bolat deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan buğa Allah Taala'nın bu ayatı da dalil bolalat. Nisa suresinin 31. ayet. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. İn tectenibu kebaira ma tunhavna anhu nukaffir ankum seyyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan kerima. Sadakallahul azim. İn tectenibu kebaira ma tunhavna anhu. Sizlerge tıyı salıngan çoğun günölerden tıyılsanar nukaffir ankum seyyiatikum kişidekey bolgan günöňördi joyup salabız deydi Allah. Ve nudkhilkum mudkhalan kerima. Keremetli bolgan beyişke sizlerdi kirgizem deydi Allah. Ve min fadaili hazi yevmin. Jana uşul kündün, cuma kündün faziletlerden hurmatly musulman bir tuğan, cuma kündün namazları özgöçö. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul hadisinde Abu Ubeyde ibn Cerrah degen sahaba aytat. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kâle inne afdal salavat salatu subhi yevmil cuma fil cema'a. Cuma kündün bağımdatı cemaat menen okulgan bağımdat en ulu namazlardan
Wa ma ahsabu shahidaha minkum illa maghfuran lah. Sizler cuma күндүн бамдатына жамаатка катышкан адамдарды барды күнөөсү кечирилди деп эсептеймин дейт пайгамбар. Cuma күндүн эртеңки намазын жамаатка катышкан адамдардын күнөөсү кечирилди деп эсептеймин дейт. Жана урматтуу мусулман бир тууганым, Абдулла ибн Амр деген сахаба, Аллах Таала атасынан да Абдулладан да разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ма мин муслимин", Cuma күндө караң. "Ма мин муслимин ямуту яумул жумаа". 5 вакыт намазын окуган, иманда, исламда бекем болгон мусулман, Алланын буйругуна баш ийген бир мусулман жума күнү өлсө, ау лейлатул жума, же жума күнүн кечесинде өлсө, илля вакахулла фитнатал кабр, ал адамды кабыр азабыдан, кабыр сыноолордон Аллах сактайт дейт. Имам Термизи риваят кылган. Жума күнү же жума кечеси түшкеген эле эмес. Ислам мусулман инкыят, Алланын буйругуна баш ийген мусулман өлсө, Cuma күнү өлсө, же Cuma кечеси өлгөн, иманда, исламда бекем таква болгон мусулман өлсө, ал адам кабыр фитнасынан, сыноолордон кутулат дейт. Урматтуу мусулман бир турган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын да Cuma күнгө бизге үндөгөн сүннөттөрү бар. Аллах ушундай фазилет береке бериптир. Пайгамбардын Cuma күнүнө кылган сүннөттөрдөн бирөөсү, урмат ал-ихтисал яумул жумаати, Cuma күнү гусул кылып жуунуп келүү. Ne eken sünnet? Gusul kılıp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abi Sa'id el-Khudri degen sahaba aytayt. El-guslu yevmul cum'ati vacibun ala kulli muhsin. Her bir balagatga jetken insanga Cuma günü juunuş vacip deyt. Cuma degen söz cemaat degen sözdür. Cemaatka kelgen kezde bar jittanış gerek. Ter jittanbaş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma күндүн жуунуусу, гусул кылуусу ар бир балагатка жеткен адамга важип дейт. Важип деген витр важип окшош. Таштай албайсың. Жуунуп келесиң. Cuma күндүн дагы бир сүннөтү, урматтуу мусулман бир тууган, бизде бүгүн пайшамбе экен деп калат. Бул бекеринен ата баба пайшамбе экен деген эмес. Пайшамбе кечеси дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен игтасала яумил жум'ати", ким Cuma күнү түнү жуунса, وغسل ayaldı da juuntursa. Juunsa degeni özü эле şu juunuga mildetli bolup kalsa деген söz. Özü de gusul kılsa, ömür joldaşın da juul ve bekkara ve btekara. Erte menen barayın dep niyet kılıp erte menen kelse. Cuma günü gusul kılıp, übülesini gusul kıldırıp, erte menen keluni niyet kılıp erte menen kelse, vadana imamga jakın kelse. O yaka jaştın oturup alış emez. Ne kılsa eken? Erterek kelgen jak. Vadana imamga jakın kelse. Ve ansata jakın emez, kelip ön çıkpay otursa, telefon çıkpay. Ve ansata sükut kılsa. Kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sana siyamiha ve qiyamiha. Al adamdın her bir kadamıga bir yıldık oroza menen bir yıllık ibadatlı soğu yazılat deydi. Allahu Akbar. Karan hurmatlı musulman bir tuğan, Cuma günü kim gusul kılsa, gusul kıldırsa, erte menen keludi niyet kılıp erte menen kelse, imamga jakın otursa, andan keyin ün çıkpay otursa, imamdın sözüne kulak salıp, al adamdın her bir kadamına, kana lah bi kulli khutwatin, her bir kadamına, yahtuha koygun kadamına ajru sana. Bir yılda soğuk bulut deydi. Ve siyamiha, orozası ve qiyamiha, tünü menen uktavastan namazın soğuk yazılat deydi. Her bir kadamınızga bir elemez. Subhanallah, köre kadam koyup geliş gereken. Maşina ne yapıp gelmeyetke jolduğun ortasına koyuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Cuma gününde bir sünnetleri. Köngül burunuzlar. Ana bi Cafer sahabadan. Kâle kâne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yestahbi en ya'khuza min şaribihi ve azfarihi. Muruttu kıskartat eken. Tamak jegende murut oğuzga kirbeş gerek. Muruttu kıskar ve azfari tırmağında alat ekensiz. Yevmül Cuma'da Cuma günü muruttu kıskartıp tırmaqtardı alıp geliş Peygamberin sünneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağı bir sünneti. Cuma günü men qara suratul Kahf.
Kur'an'da Kaf suresi var. Kaf suresini okusanız. Fi yevmil cum'ati cuma günü ada'a lehu minen nur ma beynel cum'ateyn. İki cumanın arasında Allah yolunuzdu nurdu kıladı deydi. Cuma gününün dağı bir sünneti. At-tatayyib. Cipar cittanu. Salman-ül Farsi degen sahaba aytat. Kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber la yagtasir raculun yevmil cum'ati. Cuma günü bir kişi gusül kılsa ve yetatahhir tazalansa mastata'a minat tuhr koludan kelgense tazalansa kimin denesin ve yedahhinu min duhnihi maydan o kezde atırdan sürtünse ayyumasa min tıybi beyti üyünde bar cipar cittu nerseden cipar cittansa sümme yahrucu kin üyden çıksa fela yufarriku beynel isneyni üyden çıkar emez kelgenden iki adamın arasını bölbese ayak ötü olayın dep ve la yufarriku beynel isneyni iki oturgan adamdın moynun ayaka bir yaka bölüp aldığın safka unutilbasa sümme yusalli ma kutibeleh kelip oturgandan keyin Allah farz kılgan namazda okusa sümme yansiti iza tekellemil imam andan keyin imam minbarga çıkkanda ün çıkmay otursa yansitu illa gufira lema beyne ve beynel cum'a ukhra murdağı cuma menen bul cumaga çeyinki günöleri bari keçirilir deydi. Şart emne eken? Kelip alıp ekönün moynunu ayaka tolgap bu yaka ötem debese keç kelip alıp. İmam süylөгөндө ün çıkmay otursa. Hadisти sizler üçün aytып атабыз. Oturuңуздар келген жергеле. Cuma gününün sünneti Abi Said el-Hudri degen sahaba aytat. Kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem ala kulli muhtalimin el-gusl yevmil cum'a. Her bir balagatga jetken adam cuma günü gusül kılat. Ve yelbisu min salih siyabih. Cuma gününün dağı bir sünneti taza kiyim kiyip geliyor. Taza kiyiminizdi toyga emes. Taza kiyiminizdi bir çoğdun joluguşusuna emes. Ne eken? Çoğdordu jaratkan mahluktan barın jaratkan Halik Allah Taala'nın üyüne keldiniz. Allah'a joluğa kelgen kezde en jakşı kiyimingdi, en jakşı atırыңды koldanıp kel. Ve min salih siyab ve in kana lahu tibun massa minhu. Jakşı kiyim kiygenden keyin üyünde jakşı atır bolsa oşodan koldansın deydi. Cumaga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cumaga dağı sünnet kılgandan Abu Hurayradan Allah Taala razı olsun cumaga erterek gelip keçigip gelip al başkalarının tınçını albaş gerek. Men tavadda'a kim uyda darat alsa fe ahsenel vudu'a daratını şaşpastan en jakşı alsa sümmetel cum'ata jakşı darat alganı cumaga kelse festema'a ve ansata uqsa jönle uqpay ün çıkpay oturup uqsa gufira lehu ma beyne ve beynel cum'a ve ziyate selasete ayamin cuma menen cuma'nın arası dağı plus koşumça 3 gün 10 gündü günösü geçirilir deydi. Ve men massal hasa fakat laga kim ertemenen darat aldı. Atır sevindi. Cumaga geldi. Biroq ve men massal hasa degeni misal bana sırtta oturgan adamlar jekese taş baş bolgo mayda bolgon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kezinde oşo taştарды terip oyak taşısa cuması bozuldu deydi. Jerdegi bir nerseler terip tınçın alıp köngülüңdü böldüңbü fakat laga anın cuması bozuldu deydi. Farz moyundan sakıt bolgon menen sooptorga eye bolbay kalat. Men massal hasa fakat laga kelip alıp anı karmap, bunu karmap, kebirler oturup şette bir nersen çukulap. Anday ola turgan bolsa telefonga eme bolboş gerek. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hutba malda köngül buru. İmam Bukhari rivayet kılan hadis. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Kâle men ihtasele yevmül cum'ati guslel cenabe. Kim cuma günü cunuptu gusuluna. Cunup degen ayal menen bolgondan kiyingi gusul. Cenabat gusulunu kılsa. Men ihtasele yevmül gusul cenabe sümme raha. Cuma günü turdunuzda gusul kıldınız. Keyin cumaga gelseniz fekenneme qarrabe budeneten. Yılında bir jolu kurmandık kılabız he. Koçkor menen, jet adam bir uy menen. Karang urmatlı Müslüman bir Allah tabarak ve taala oşo yıldağı bir nesel size bir cumada mümkünçülük beretken. Erte menen üyüңüzdө
Junuptu gusulunday gusul kılsanız, erterek cumaga kelip birinci saftan orun alsanız, birinci kelgenler Allah yolunda bir tö kurmandık soğuna jetet deydi. Tö kurmandık kılganday. Maşallah mına aytты töөнү kurmandık kılganda oturat. Ve men raha fi saati saniye. İkinci saatte kelgenler, birincilerden emez, ikincilerden bolup ke fakanama qarraba baqaratan bir uy soyup kurmandık kılganday soğukka jetet deydi. Ve men raha fi saat salise. Üçüncü derecede kelgenler, üçüncü saatte keçip kelgen fakanama qarraba kabşan bir qoçqor kurmandık kılıp etin jetim jesirge tarqalgan soğuğu qoçqor jönöge kurmay. Aqran müyüzdü qoçqor eken. Ve men raha fi saati rabi'a. Dördüncülerden bolup gelse. Fakanama qarraba dajjajatan. Toğuk soyganlar gelip atadi. Toğuk soyup kurmandık kılganda soğuna jetet eken. Ana ve men raha fi saati hamise. Beşincilerden bolup keçikip kelgendir. Fakanama qarraba bıydatan bir cumurtqa sadaka kılgan soğuna jeye bolot eken. Sadaka kılgan cumurtqa kelip adamlar tijit algan aşıkça. Ve izâ kharraca'l imam, kaçan imam minberge çıksa, hadaratul melaike, perişteler kelet deydi. İmam hutbaga çıkan kezde perişteler kelet. Yestemi'ûne zikra, siler emes. Perişteler de zikirge kulak düşeydi eken. Perişteler de ne kılat eken? Zikir ugat eken, hutba ugat eken, hadis ugat eken. Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. Bul özünün nafsıdan emes, Allah'ın vahismenen söylegen paygambarın hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emi dağı bir sünnet. Cumaga kelu, jo kelu sünnet eken. Kanday eken? Jo kelu sünnet eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem summa bakkara ve abtakara. Kim gusul kılgan ertemenen niyet kılıp ertemenen jönösü. Ve meşe jo jürse deydi. Meşe degene peygamber daha taktauda. Velem yarkab. Unaga ulauga minbese. Vedena minel imam. İmamga jakın otursa. Vestema'a. Kel uqsa. Velem yalga. Paydasız nersege alek bolbosa. Lahu bi kulli hutvatin amalu senne acru siyamiha ve qiyamiha. Bir jıldık orozu, bir jıldık tünkü namazın soğun alat deydi. Allahu akbar. Jökelu da sünnet eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan dağı cuma gününün sünnetlerinden Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun peygamber aytadi: "Men iqtasala yawmil cum'ati." Kim cuma günü gusül kılgandan keyin gusülde aytып atабыз. Bete da tiyeshesi var. Wastaka misvak kılsa, tişin tazalasa. Ne kılış gerek eken? Tişti tazalaş gerek eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde menekele basalan aw thuman. Kim çisnok jegen bolsa, kim piyaz jegen bolsa, falyatazil cemaatana, cemaatımızdan alыс bolsun, üzülsün degen. Cemaatga koşulbasın degen. Çisnok menen piyaz bugün gripke başka karşı öte paydalı emeleri var. Köptögen bakteriya mikroptordu öldürөт. Oşoga karabastan paygambarыбыз çisnok menen piyaz jegen cemaatga aralashpaсын degen, аны жити чыкпасын degen söz. Emiratta bir ustaz aytат, namaz okуп атабыз дейт, namaz tuura okулду дейт. İmam adaşkanda артында turganlar subhanallah je Allahu akbar deş gerek. İmam adaşkanı seziş gerek. İmam aytат, namazı tuura ele okup atsam biri subhanallah dedi. Sajdadan kayta kaldım. Kayra subhanallah dedi. Adaş sajdaga bara kaldım. Kadaga otursam subhanallah deyip emne kılarım bilmem 3-4 jol subhanallah dediler. Assalamu aleykum dep salam berdim de. Ne oldu? Sajda kılsam subhanallah. Kadaga otursam subhanallah. Kayra sajda kılsam subhanallah desem deyip. İmam damla men sizge aytkan jok. Bana men janımdagı 3 kilogram çisnok jep keptir dedi. Çidabastan subhanallah dep atam dedi. Eğer hurmatlı Müslüman bir tuğan çisnok menen piyazga nersege şunday bola turgan bolsa, bugün kebirler nasbaylar, sassık. Tamekini tartıp alıp kiyimiga jiti urup kalgan. Biri kıyım boldu namazda, çöntögünden nasbay menen sigaret çıkarıp koyup namazga turgan. Kuda rahmatsın bizim molla absamda bol. Ozunu da kesip alıp koyucu deydi. Oşo naskaşlar. Tameki tartkanlar tişingерди taza жууп келгиле. Кийимиңерди алмаштырып келгиле. Betke gelip
жаман жытты мечитке таштап кетпегиле. Эгер нас башка боло турган болсо, ошол эле эң негизги маселе кээ бирлердин туфлисиде мышык өлүп калган. Жамаатка келген кезде мечитти жыпар жыттаныш керек. Эң таза болуп келиш керек. Бекеринен гусулду айтып аткан жок. Ар бир хадисте пайгамбар гусулду кошуп атат. Мода вастака мисвак колдонуп бүгүнкү замандын тиш щоткалары менен, зубный паста менен тишиңди тазалагын. Жума үчүн атайлап. Мен жумага баратам деп. Иннал малаиката татаазза бима ятаазза an-насу минху. Пайгамбар хадисте айтат, периштелер адамдар жийиркенген нерседен периштелер жийиркенет дейт. Адамдар неден жийиркенет? Мен жеке мактанбайын, нас саткан базардан өтө албайм. Шундай сассык башым айланат. Кээ бир адамдын машинесине чыксам, машинеде тамеки сиңип калган. Кийимине көрүшсөм, кийимине сиңип калган. Ошолордун өмүр жолдошуна рахмат дейм да. Эр кылып жүрөт. Вастака мисвак колдонгула дейт. Кийин пайгам маниктасала яумул жумати. Ким жума күнү гусул кылса, вастака мисвак кылса, вала биса ахсана сияби, эң жакшы кийимин кийсин дейт. Эң жакшы, эң жаңы деген жок, эң модный деген жок. Эң жакшы, жок дегенде жууп кийгин. Ва татайяба, атыр севинсе, мин тиби ахли үй бүлөдө колдонгон атырдан. Сумматал масжида, кийим мечитке кирсе, фалам ятахатта риqaban нас, көңүл бурла. Мечитке келген фалам ятахатта риqaban нас, адамдардын моюнун бияка өтүп алайын дебесе, келген жерде отурса. Фаиза хаража имам, качан имам минбарга чыкса, ва ансата, үн чыкпай сүкүт кылса, кана лаху кафаратун ма байнаху ва байнал жумал ухра, өткөн жумадан бүгүнкү жумага чейин болгон кичинекей күнөөлөр кечирилет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям урматтуу мусулман бир тууган бизди дайым тазалыкка чакырган. Мына караң. Ан Жабир ибн Абдулла сахаба айтат. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар мындай деди: "Ла юқиманна ахадукум ахаху яумал жум'a." Жума күнү келип силердин бирөөңөр бир мусулман бир тууган тургузбасын. Тур. Келип алып кечигип не кыласың экен? Тургузбасын. Сумма юхалиф иля мақади. Аны тургузуп онун ордуна отурса. Фаяқуда фи. Валакин яқул ифсаху. Бирөөдү тургузбастан мындай десе болот экен. Жылып алыңыздар десе болот экен. Ифсаху деген араб тилинде кеңирээк кылгыла, бошоткула, мындай кенен болол деген, артыга жай бергиле дегендей. Не кылат экенбиз? Тур менин ордумда, мечитте протокол жок. Манетте менин бийлигим бар, менин удостоверением бар дей албайсың. Мечитте эрте келген адам ушул жака отурат. Бир гана имамдын артында имам адашкан аятты же нерсени айта турган адам турса болду. Башка жер баары бир, байың да бир, бийлигиң бар да бир, мандатың бар, эч айырмасы жок. Мечитте протокол болбойт. Келген жериң отурасың, арттагылар жылып алыңыздар десек болот. Кара, жылып алыңыздар деген макул. Чүнтү бирок бирөөдү тургузуп менин ордума отуруп алсын деп айтты, сенин атың жазылган эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, Саид ибн Мусайяб анна Аба Хурайрата أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت. Жумада отуруп, жаныңдагы, үнчүкпай отур десең, сүйлөбөй отур десең, имам хутба кылып аткан кезде, азандан кийин хутбага чыгам го. Азандан кийин имам хутба кылып жаткан кезде бир адам жанындагы үнчүкпай отур десе, إذا قلت لصاحب يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. Жумаңдын соонун кетирдиң дейт. Жубаңның соуыны жойып жібердің дейді. Мұның мәнесі үн шықпаш керек. Пайғамбар дағы жұма күнінің дағы бір сүннеттерден Пайғамбар саллаллаху өмір жолдасы Жуайрия деген енебізге, аялын аты кім екен? Жуайрия. Жуайрия енебізге жұма күні Пайғамбар келсе, Жуайрия енебіз ороза қармаған екен. Пайғамбар айтты, ертеңді қармайсың ба деді. Жоқ деді. Keçe payşemide karmadın mı dese, жоқ деді. Анда озыңды аш деді.
Жеке жума күні ораза кармап болбойт. Эгер жума күні кармасаң, пайшембиге улайсың, же жумадан ишембини кошосуң. Жеке жума күні эмне болбойт экен? Ораза кармаган болбойт. Жума бул мусулмандардын чоң бир майрамы бул. Урматтуу мусулман бир тууган. Жума күндүн берекеси ушундай болса, жума намаздын фазилети ушундай болса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жуманын берекесин айткандан кийин жумага келбей коюучуларды эскерткен. Абдулла ибн Умардан, Хазирети Умардын баласы Абдулла айтат, пайгамбар айтты, Абу Хурайра деген сахаба риваят кылат. Абу Хурайра, Абдулла ибн Умар аннахума самиа, экөө тең уктук дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам якул ала авадил минбарихи, минбарда туруп, пайгамбар бир бутак минбарга чыккандан кийин мында لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. İmam Müslim rivayet kılan hadis. Adamlar cumaga barbay koyusun, toxtatut dedi. Cumaga barbay koyusun, toxtatsun. Je cumaga barbay koysa Allah Taala cumaga barbay koygan insanların жүрөгүнө мөр басып коет. Алар капилетте жаралган максаты эмне, бул дүйнөгө эмне келген билбеген гафил айван сыяктуу болуп калат. Жеп ичип кумарын кандырып, жаратканды билбеген капилетте жашаган инсандардын катарында болуп калат дейт. Пайгамбар "Мен тарака ал-жум'ата саласа маррат tahawunan biha taba'a Allah ala qalbihi." Kim 3 jumаны tahawun деген көңүл бурбастан Cuma neyle деп? Көңіл бұрбастан, же Cuma'nın faziletine көңіл бұрбай, бола өрет деп, 3 жолы қатарына таштап қойса Allah, андай бенденің жүрегіне мөр басып қояды. Мен таракал Cuma'da salasa min gayri zaruretin. Zaruраtsыз, себепсіз, zarurat oğurup kaldı, başka olup kaldı, sabarda olup, bir sebepsiz 3 Cuma'nı taşlagan adam, Tabi Allah ala kalbihi, Allah андай бенденин жүрөгүнө мөр басып коет, гафилдерден, капилетте жашагандардан деп. Урматтуу мусулман бир тууганым. Негизги теманын бармак баса турган жерине келдик. Негизи ушул темага токтолуш керек. Бул негизин угуудан мурда пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Жумаа сүрөсүнүн 9-аятı менен баштадым. 11-аят. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً Al cumaga kelgende sodаны көрүп калса. أَوْ لَهْوًا je paydasız bir oyun, zok nerseni көрүп калса. انفَضُّوا إِلَيْهَا Toptolup oşoğa çurkap başlaydı. Bar oşonun közde jünöйт. Wa tarakuka qaima, ey Muhammed seni tik turgan halda kaltırıp koyuştu. Kul aytqın ümmetine. Ma indallahi hayr. Bu ticarattan, bu köngül buruğa arzubagan nerselerden Allah'ın aslındağı beyiş, Allah tayardagan nerse jakşırak minallahu jaman oyundan ve minat ticara sodadan vallahu hayrur raziqin. Allah en жақсы rızık berүүчү zat. Arzubagan tıyın tıpır üçün, arzubagan soda üçün. Bul ayattın tüşüsüne emne sebep oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde minbarda hutba kılıp jattılar. İmam Müslim rivayet kılgan. Al kezde bunu tuğra düşünüңүздөр. Murda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutba kılıp jatkan kezde namazdan keyin hutba kılıp beken ayet namazı okşoş. Ayet namazı okşoş, namazdan keyin. Hutba kılıp jatkan kezde Şam mamleketinden kerbenler kelip kaldı soda. Madina'da bir açkalık emi oldu. Kerbenin başında düng sodalar bolup, arzan bolup, meçitte oturgan bardığı sodaga çurkap ketти. 12 adam kaldı peygamberin aldığında. Kança adam kalıptır? Hazreti Abu Bakır, Omar, ulu sahabalar 12 adam kalıp ketти. Kalgandары sodaga çurkap ketken kezde bul ayat düştü. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala'dan alarga eskertүү katары. Bul ayatta Allah Tebaraka ve Taala emneni eskertti? Ve izâ ra'u ticareten, alar kaçan sodаны körgön kezde aw lahwan, kereksiz paydasız nerseni körgön, infaddu ileyha, bardığı ağılıp ketdi ayağa.
Ва таракука қайма, ей Мұхаммад, сені тик тұрған жерде қалтырып қойды. Құл айтқын, ма индаллахи хайр. Бұл саудадан башқадан Алланың астындағы нәрсе жақсырақ. Айтқын, Аллах Таала рызық берушілердің ең жақсысы. Рызық кімден екен? Саудагерден емес, Аллах Тааладан. Урматты мұсылман бір туған. Емне үшін бұл аяттарға тоқталдым? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен ташаббаха би қаумин фахуа минхум". Ким өзіні башқа бір қауымға ұқсатса, өзіні башқа бір қауымға ұқсатса, ал ошолордон. Урматты мұсылман бір туған. Бүгін ақырғы кездерде бізде соцсеттер арқылы, соц тармақтар арқылы, интернетте арқылы өзінің исламын, динін бекем білбеген инсандар мұндан 1966 жылдары андан алысырақ кездерде Америкада экономикалық өте қиын болған кезде ноябрьдың ең ақырғы жұмасында Филадельфия ошол жерлерде өтпей қалған товарларын дүң сауда қылып баасын төмен таштаған кезде адамдар ошол чурқа барады. Ал күнді бұлар қара жұма, черный пятница деп. Оғызыңа таш. Черный пятница болбойды. Жұма Аллах Тааланың ең ұлы сүйікті күні. Жұманың пазилеті жөнінде мен айттым. Сен өзіңді аларға оқшатып, сен мұсылмансың ба? Негізінде бұл дин дұшманды яһудилердің ойлап тапқаны. Адамдарды жұма күні ибадаттан башқадан тосу үшін Аллах бетті саудадан көрі, керексіз нәрседен көрі жұма жақшырақ, намаз жақшырақ десе, сен намаз емес тек қайсың ба? Бүгін соцсеттер арқылы Америкада, Канадада бір 15-ке жақын мамлекеттерде ошондай арзан товар сатышады. Андан кейін дин дұшмандары мұсылмандардың ақылына ойнау үшін бұл күнді черный пятница же қара жұма деп қойған. Қара жұма емес. Әл-жұма саййидул айям. Күн бұл күндердің ең ұлысы. Сен кім екеніңді білгін. Түшініп түшінбестен аларға ұқсап өзінше соцсеттерде башқаларда қара жұма деп егін. Сен Алланың сөзіне қарсы шығасың анда. Пайғамбардың сөзіне қарсы шығасың. Аллах кереметті Құранда ұлы сүренің бір сүренің ісімін жұма деп сүре қойып қойса. Жұма күні азан болған кезде намазға шашылдыса, сен не? Соцсетке шашыласың ба? Ова, мен арамда бұл жоқ. Сөз есін таба тұрматты мұсылман бір туған. Біз мұндай сөзді сөйлебешіміз керек. Біз дин дұшмандардың азғырғына азғырылбашымыз керек біз. Алар дұрағына кейін қара жұма. Ата бабамыз білбейтілі, бұл қайдан келіп отады бізге? Урматты мұсылман бір туғаным. Андай мәселе жоқ бізде. Пайғамбар саллаллаху кәне яхтубу қайман яумал жұмати. Пайғамбар жұма күні хутба қылып жатқан кезде сахабалар саудаға чұрқағанда Аллах Таала мені ескертті. Валлаху хайру разиқин. Рызықты берушінің ең жақсысы ал Аллах. Рызық ал емеден болбайды. Урматты мұсылман бір туған. Филадельфияда керек болса ошо эмелердин, милиционерлердин, башкалардын машинелерге да кара жума деп жазып койгон. Эмнеге кара деп аталды десе, ошол күнү булар башкара албастан адамдар соодага берилип, бири-бирин тепсегендик, башка мародёрлук башка болгон кезде, ой, бул жума биз үчүн бир кара кыйын жума болду дегенден, негизинде бул эсептелинген, пландаштырылган нерсе бул. Мусулмандардын эң улуу күнүнү ушундай атап атат. Урматтуу мусулман бир туган, имандуу бир тугандарым. Валиллахил иззату вали расулихи валил муъминин. Сый-урмат, кадыр бар Аллах үчүн. Кадыр барды Аллах берет. Вали расулих, кадыр бардын булагы пайгамбардан, валил муъминин, имандуулар кадыр барды сый-урматын билиш керек. Башкалардын артынан айван сыяктуу жүрбөш керек. Биздин сый-урматыбыз, кадыр баркыбыз Аллах Тааланын кадыр баркынан алынган. Пайгамбардын жолунан алына турган нерсе. Башкалардын артынан манкурт сыяктуу эрчиген менен болбойт. Арабтардын бир шайыры мындай дейт: "Ва мимма задани шарафан ва фахран". Менин шарапаттуулугумду, сый-урматымды зияда кылган нерсе духули тахта каулика я ибади. О бенделерим деген сөздүн астында мен бар үчүн. Аллах бендем десин. Эгер Аллах бендем десе, сен эң сыймыктуу, эң шарапаттуу инсандын.
Wa kuntu wa kittu bi akhmusi ata surayya. Men sağa kul bolgonum üçün, senin kulun bolgonum üçün çolpon yıldızdı tepsegen siyahtı boldum. Wa ansirtu Ahmed ali nabiyye sayyartı. Ahmed nabiyye maga Muhammed aleyhissalamdı paygambar kılganın, paygambar aleyhissalama ümmet bolgonum, men çolpon yıldızdan jogorday sezem özümdü deydi. Allah'a kul boluğun, paygambarga ümmet boluğun en jogorgu kadir bark eken. Hurmatlı musulman bir toğan. Allah Teala keremetli Kur'an'da mınday deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tettabi ahvaahum amma ca'aka minel hak. Ey Muhammed, sana hakikat geldi. Din geldi. Kur'an geldi mi? Başkalardan sızığın erçive. Başkalardan oylap tapkan jolun joldowa. Ya eyyuhen nebiyyü. Allah paygambara kayırılır. Paygambarga kayırılı bizge ümmetke kayırılı olur. Ya eyyuhen nebi ittakillah. Ey paygambar Kudaydan kork. O paygambarın ümmeti Kudaydan kork. Kudaydan korkup ne kılal? Ve la tuti'il kafirin. Kafirlarga başı ibe gele. Vel munafiqin. Eki cüzdü münafıklarga başı ibe gele. İnnallaha kâne alimen hakîme. Allah bardık nerseni bilüçü danışman zat. Hurmatlı musulman bir toğanım. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim özünü başka bir kavimge okşatsa alalardan. Eğer sen cumanı kara cuma dey turgan bolsoň, çorny piyatnisa desen, sen oşolordasın, bizden emessin. Hurmatly musulman bir toğanım. Peygamber aytdy: "Leysa minna men teşebbehe bi gayrina." Menin ümmetim emes, menin ümmetimin arasından kim özünü başkalarga okşasa. La teşebbe bil yahud ve la bin nasara. Özüňördi Hristiyanlarga, Yahudilerge okşatpagıla deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alarga karama karşı amal kılgıla dedi. Yahudi Hristiyanlar mahsı menen but kiyimene ibadat kılbaydı eken. Peygamber mahsı menen but kiyimene ibadat kılgıla dedi. Bul bizden dinimiz. Mana hadis menen sözümde ayaktayım hurmatly musulman bir tuğan. Bul hadisти uğudan burada Peygamberge bir salavat. Bul hadis kulağınarga bir kulak sırga olsun. Yüreğinarga Allah Taala'nın bergen cumadağı belege olsun. Yaxşı bir salavat sallallahu aleyhi ve sellem. La tattabi'anna لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ. Silerden murdağlardan yolun erçiysinger deydi. Şibren bir şibre. Bir karış bolsa bir karış kalışbastan deydi. Silerden murdağlardan yolun joldoysuňar, karış karış kalbastan. Ziraan bi zira. Kulaç sayın kulaç kaltırbastan. Hatta lev seleku juhra dabbin la selektumuhu. Silerden murdağlar keskeldirtin uyasına kirse, siler de bar boşal jerge başın artıgasыңар. Çette bir jakşılık bar bu dep. Peygamber aytат, şunday zaman kelet, özüňörden murdağlardan artın jolun jolda bir erçiysiňer. Bir karış bolsa bir karış kalbaysyňar, bir kulaç bolsa bir kulaç kalbaysyňar. Kala berse silerden murdağlar keskeldirtin uyasına kirse, siler de oşal jerge başın artık erçiysiňer. Bul hadiste Peygamber aytkana kulna ya al yahud ve nasara. O Peygamber bizden murdağı Yahudiler menen Hristiyan jönde söz bolup jataby dedi. Kala femen. Peygamber aytdy, alar bolbosa kimdi aytmakmın dedi. Alar emes kim bolsun dedi. Erteň siler de bizden ugup jatkan mekendeşlerim. Rabbim Allah, Peygamber Muhammed dinim İslam degendir. Balatyny kıyuu, arçan aylanuu, atın öçkür arak karmap tos aytuu. Ata enesige dua kılganды bilbeyt, sajda kılganды bilbeyt. Başkalarının artınan karış karış erçisinger, kulaç kulaç erçisinger kerek bolsa, keskeldiriktin uyasına başını tıksa, siler de başını artıgasыңар deydi. Başını tıkkandar görөsүz, kıljıyıp jatıp alıp, adamды sıfatkan ayvandıka düşüp, atın öçkür arak menen mas bolup. Hurmatly musulman bir toğan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li ve lakum. Uqqanыңарды ayttım. Бұл sözümді айтып жаратқан Allah Taala'ga özümнің кемчилигим үчүн, жамааттын кемчилиги үчүн кечирим сураймын. Жаратқан Allah Taala'га баарыбызга ак жолдо көрсөтсүн, ак жолдо жүрүү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан, арам жолдон, арам жолго чакыргандардан, арам ниеттүүлөрдөн баарыбызды алыс кылсын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya rahman.